Lino shango la Afrika Tshipembe ḽo dzhena kha milayo kondaho ya nyeledzo dza u tshimbila-tshimbila nga ṅwedzi wa Ṱhafamuhwemba mahoḽa u itela u thivhela u phaḓalala nga vhunzhi ha vhulwadze welaho ḽifhasi ḽoṱhe ha COVID-19. Nga murahu miṅwaha mivhili yoṱhe ya milayo yeneyi, President Vho Cyril Ramaphosa vho ḓo fhelisa tshiimo tsha lushaka tsha zwiwo. Fhedzi naho zwo ralo, vho ḓo amba uri mafhungo oṱhe ane a kwama vhulwadze uhu a ḓo tshimbidzwa u ya nga milayo ya lushaka ya mutakalo. Ṅwedzi wo fhelaho, muhasho wa mutakalo wo ḓivhadza na u anḓadza mveta-mveto ntswa. Aya madzinginywaho maswa a ḓo sia muvhuso u tshi vha na maanḓa khathihi na u dzhia tsheo zwi tshi ḓa kha nyeledzo dzo fhambanaho. Idzi nyeledzo dzi katela u vhewa zwifhinga zwine vhathu a vha tendelwi u tshimbila, nyeledzo siani ḽa zwa mitambo, mashumele a vhathu khathihi na zwibveledzwa zwine zwa fanela u rengiswa. Mahoro mahanedzi a khou sasaladza tshoṱhe mveta-mveto idzi. Your department, through draconian intervention, want to just implement these things without proper consultation. This is a mere way of allowing the government to continue with strenuous economic restrictions. There's absolutely no point in making changes to an act that cannot be implemented. Madzangano a vhadzulapo na one a khou sasaladza muvhuso wa u lingedza u langa vhadzulapo kana u vha kokodza nga ningo. And 4SA opposes the proposed changes precisely because we believe the draft health regulations to severely and unreasonably and unjustifiably limit various fundamental rights, including the right to religious freedom found in Section 15 of the Constitution, the right to freedom of association in Section 18, and the right of religious communities to practice their religion together in Section 31. Fhedzi muvhuso u khou imelela mveta-mveto iyi ya milayo yeneyi. If you regard this as draconian, then I don't know really to you what would be any public health measure, and that would be interesting for me to know, for us to know. Vhadzulapo vha ḽino shango vhone wo swikela vhege i ḓaho uri vha bvise vhupfiwa havho malugana na milayo iyi ine ya khou dzinginyiwa. Nga nnḓa zwenezwo ho dovha hafhu ha dzudzanyiwa na nomboro ya WhatsApp ine vhathu vha nga kona u rumela vhupfiwa havho.